Getsemane ngokhohlwa kanjani kina ngabona izinhlupheko zenkosi ngokhumbula usizi wonkosi owaluzwa ugugile khona Getsemane Thank you, Jesus. Hallelujah. Sisendaweni yesigameko bazalwane. Re sebakeng sa ketsahalo, Sisendaweni yesigameko. re sebakeng sa ketsahalo. Abaningi bazokwazi mhlawumbe ngike ngaba nenhlanhla noma yibhadi Ba bang ba tla tseba o kile ba lehlohonolo kapa bommadimabe ukuthi ngibe sendaweni la kuke kwabakhona umuntu okuthiwa ushaywe umphakathi. mo o kile wa bona motho o ting o tlwe ke umphakathi. Lo baba yena wayishwa umphakathi washayisa abantu edakwe utshwala. Motho ena o ile a shaisa batho a tauwe. Manje walimaza abantu umphakathi wawusumbamba umshaya. A lematsa batho jwale batho ba lekeishene ba motla. Uma bemshaya bazalwane ngangiseduzane ngibukele. Ha bana ba motla ke ne ke le haufinyana. Noma ngakuthiwa bengimazi Lo thwe ke ne ke mo tseba. kodwa ngendlela abasebemshaye ngayo wayingasabhekeki. Ho latela tsela bana ba motla ka yona sa shebahana. Into yangibalekisa khona wacosha itshe elikhulu. Ntho e ile etsa hore ke balehe hona ile a nka lejwe le leholo. Wangalinda nokuthi baqhele. A ska lebella le hore ba suthe. Wathi nje suka ngemshaye. A re tloha ke motle.
walidedela lamshaya phezu kwehlo ngabona ihlo liphuma. a mo otla hodima leihlo ka bona leihlo le tswa le ya kwana. Now sisendaweni yesigameko Jwale bazalwane. sebakeng sa ketsahalo La khona lithi iBhayibheli mo bibeleng e reng uJesu wayeseshayiwe Jesu ona sa otluwe esemanxeba-nxeba a le maqeba-qeba angasabhekeli a sa shebehe kuthiwa nababemazi le ba bane ba mo tseba nababehamba le bane naye ba tsamaya le ena ba babaleka ile ba baleka ngenxa yesimo ka lebaka la ayesabhekene boemo a naso. neng a shebane le Lithi bona iBhayibheli wayengasabhekeli. bibele e rona sa Oh, shebahale hallelujah. Abamchazayo bathi wayeshaywa ngenkalvasi. ba mo hlalosa ba ile wa utlwa Inkalvasi tsona yakhona mayimshaya itse ha mo otla ka yona yayigrepha e ne inyama kgona ho hula icebula nama inyama kuvela e ne hula amathambo. nama ho hlaya masapo Sisesigamekweni. ntho e ntle. Hu! La khona iwundlu ho la ba teng konyana elingenacala le sena molato elaliyothenga le tlo thina sheba rona sathengwa endaweni ile ra rekuwa yesigameko. sebakeng sa ketsahalo. Baba umengameli ngiyabingelela nabefundisi Ntate bonke. Mokamedi, ke a dumedisa Mama le baruti umengameli kaofela. ngiyabingelela, Le baruti bazalwane kaofela, nonke baena kaofela ngiyabingelela. ke a dumedisa. Ncwadi ekaJohane Buka ke ya Johane chapter 19. kgaolo ke ya 19 Oh baba bengingacela uqale ku25 kunento engifuna ukuyiveza Jwale bazalwane. ntho e ke Amen. batlang ho e hlahisa ho 25 Uthi moo. 25 26 bese ugcina ngo27. 25 26 o qetella ka 27. Kepha kwakumi ngasesiphambanweni sika Jesu unina kanye nodadewabo kanina uMaria umka Cleopas noMaria Magdalena. Uthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona wathi kunina, mame bheka indodana yakho. Wayesethi kumfundi, bheka unyoko. Kusukela kuleso sikhathi umfundi lowo wamisa kwakhe. Baba siyabonga ukukhuluma kwakho inkazimulo yethu. Khuluma ke baba wethu ongcwele, khuluma baba usiphe inkazimulo yakho ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Bazalwane ngokufushanisa Ka bokgutshwane lithi iBhayibheli ke bibele e re ngesono kwavela ukufa ka sebe ho la hlalifu ngoKristu sathola ukuphila ka okunguna Kreste ra phakade. fumana bophelo. Ubaba uKhathidu ke wayithinta le ndaba sengizama ukusheshsha O bazalwane buile ntate Khatite taba ena. ukuthi uJesu wayezonqoba ukufa Jesu o ile tla hlola lefu ukuze kutholakale kuphume ukufa kwangena ngesono. hore ho tswa lefu le keneng ka Kwadingeka sebe kutholakala ukufa okuzoshaya ukufa ho la ukuze kuvele hlokala isono. lefu le tla lo tla Kufa lefu isono. Amen. o leng sebe. Angazi bazalwane kuyezwakala kwadinga oba lazanywa igazi lezimvu kwatholakala ukuthi kuukufa okuphelayo Ba lekile ka madi a Ukufa dinku. kwezimvu. Wa bonahala ro Amen. ke lefu le felang. iyafa imvu iphelelwe isikhathi Iyafa emva konyaka uku- kudinga ubuyele. Ka mora selemo o tlamehile o kgutlele hape. Ukhona ke wayichaza wathi bekuyilihlazwana nje E ne le ntho di tlhongnyana ukubonakala fela udonsa isihlabhu ubheke ethempelini ngoba bekubonisa ukuthi ya unezono hore o nke nkule lona tembeleng. kodwa savulela umnyango ukuthi kube kuwe ukuphenduka Empa re ile ra bulelwa monyako kwabulawa wa ihlazo tumelo ibe mo ho wena. lokudonsana nezimvu. Ditlhong Amen. kaofela di dinku. So now ngengathi ngilalela enye theologian ithi Ke ile theologian ka mamela theologian Jesus e re, Christ was not just a man e ne le monna but he fela. was 100% human E being ne le motho ya and he was felletseng. also 100% God. E bile e le motho ya felletseng e le What does it Modimo. mean bazalwane lisho Jwale ukuthi lento hlalosa eng? uJesu wayengasumuntu ncam ncam. Jesu e ne se fela e le motho fela. Angazi kodwa wayewumuntu yebo E ne e le motho kodwa eya. futhi enguNkulunkulu futhi E bile ngokupheleleyo. a le motho hape e le Mawuya Modimo. kwincwadi kaIsaiah chapter number 6 verse 8 Isaya sithola uNkulunkulu ethi ngiyothuma ubani ke ozoyongiyela. tla roma mang ke mang a tla Elithi nkela. iBhayibheli mawuqhubeka nayo kuthiwa waphakama uJesu Ula phama Jesu a ntse tsamaya le yona. uNkulunkulu ehlele esihlalweni A sakhe le Modimo a dutse sobukhosi setulo sa hae. waphakama wathi thuma mina A baba phahama, ngizokwehla. a duroma nna. Oh hallelujah. Lithi iBhayibheli wayithabatha incwadi Bibele enempawu e rola eziyisikhombisa enkampeo. wehla bazalwane wazosifela. Amen. Athewa Ngiyafushanisa tota re enguNkulunkulu
uNkulunkulu wehla Ene wasombatha Modimo o ile a theoha inyama apara. wambatha umuntu. apara nama Now apara iBhayibheli motho lithi for 400 years bebele e re for 400 years esevumile ukuthi a sa uzokwehla dumetse hore o tlo etsa. kodwa kwabheka isibeletho empa a sheba popelo esingenasici se senang sebe kwatholakala isibeletho a sikaMariya sheba sepopelo sa Maria esingakaze se sathinteka. senang sekodi Nikhona kodwa na le bazalwane. teng Now lithi iBhayibheli bazalwane bebele e re wangena engenayo isidi yendoda. a kena se nang In sebe ya other words monna igazi likaJesu madi a Jesu lalingenayo enye ana se ingxenye nang ntho e ngokuba nngwe umuntu kuzabe khona kudingeka kuhlangane amagazi amabili. hobane motho pele a ba teng o tlameha Okay. ho madi a mabedi a kopanang Ngizama ukuthini ubengasuye umuntu 100% le ka hore nje ne se motho kodwa 100% bebuya fela uNkulunkulu e 100%. qeta le motho Izwa ke Modimo ma 100%. ezelwe uJesu ha itswetse Jesu mawufunde uMatthew chapter 2 ha o e batla bukeng lithi eo iBhayibheli kwaqhamuka izazi ivele la tla eMpumalanga ditsebi di tla boshabela sithi uphozeleyo ba re o ka ya oyinkosi tsotsweng yamajuda e na le morena wa wasukuma majuda inkosi yangaleso sikhathi a uHerode tswa Herode wathi akukaze kwenzeke ya go emlandweni soka ho ba teng ukuthi motho inkosi izalwe monna a tswalwe ingazalelwanga emndenini okumele a sa tswalwa ngayizalelwa family eno tlamehile okanti tswalwe ho umbona yona akusuye umuntu kanti ke nje mana se motho fela akusuye yo umuntu a se nje motho fela tjena kodwa yena ngenxa yokuthi empa ka bazalwane lebaka la hore wengeke afike o ne ke emhlabeni ka fihla eshiya lefatsheng isihlalo a sobukhosi tlohella setulo sa hae sa afika borena submithe ngaphansi a fihla fela kwamakhosi ikokobeletse ngoba yena barena uyinkosi hobane yamakhosi yena ke morena wa marena uyinkosi yamakhosi Ke is morena wa 100% marena. God and is also 100% human being. ke modimo ebile ke motho Lithi iBhayibheli bazalwane ngizama ukunivezela ukuthi he was 100% God 100% lithi iBhayibheli uma abazali bakhe bephuma naye ethempelini siyasazi leso story semncane batswadi ba hae ba tswa le yena tempeleng lithi bathi besahamba naye mme itse ba santsane ba tsamaya le yena wadisappeara wabuyela ethempelini. a lahleha a kgutlela tempeleng Amen. What does that mean bazalwane? The Bible says bebele e re the word temple, it's a God dwelling place. lebitso lana le bitsang tempele ke moo modimo a dulang teng So he deserved ukuba setempeleni yonke impilo yakhe. I o don't know how tlameha to ho say. dula tempeleng bophelo ba hae Uthe kaofela noma behamba naye abazali becinga babahamba nomntwana. ha bana tsamaya le yena batswadi ba But nahana this hore ba thing tsamaya le triggered ngwana bazalwane ukuthi is not human being. ke Jesu ha He's se God motho himself. ke modimo And he sebele deserves to dwell in the o temple. tlameha ho dula tempeleng Awu ngifuna ukufushanisa ngithi engasekugcineni bazalwane siyasazi story behla naye ebuya eGetsemane ebuya uyothandaza theoha le yena ba tswa lithi Getsemane iBhayibheli lo bazalwane rapela. mabehla naye kwaqhamuka Ha ba theoha amasosha le yena hlaha ezombongo masola o tlo mo ota lithi iBhayibheli bambuza ukuthi wena ungubani bebele ba mmotsa hore na wena o ma mang ethi I am ha a re ke nna that part of being God sebaka sa hore it ke be triggered modimo again. Hallelujah. Uthema ethi I am ha a re ke nna amasosha athi siyalazi legama ba re lebitso lana re a umumazisi tseba. ezokhulula abantu Ha eGibhithe Musa tla lokolla batho ba uNkulunkulu uye Gibhithe. wathi modimo le a hamba re utshela uFaro ukuthi I am tsamaya o bolela who ka I Faro, am. ke yena e ke leng So when he yena says I am, ha ke re ke yena that godly thing, e bontsha it hore triggered on them. ke yena Bashayeka a phansi otla fa yini abawisayo ukuthi akusumuntu nje o lo bontsha hore a se motho but it's God himself. ke modimo ka sebele Right, I say. Ekhanela segalile emshadweni. haleluya lenyalong Umama kaJesu uthi abanalo iwayini. mme wa jesu a re veini fedile I like this thing yokuthi ama-address athi woman ke a e rata ntho ena a re mosadi because akathanga mother ha re mme because ukuba wathi mother oa mmana kile mme bekuzotshengisa ukuthi o lata go usewumuntu bontsha gore ke but motho wathi woman empa o ile a re mosadi isikhathi sama nako sikafiki a ka sofisi I am God ke modimo nginendlela engo-operator ngayo Nna ke ka yona as God. ke modimo Now simthola usesesiphambanweni
simthola re usesesiphambanweni. mo fumana o le sefapano Uma esesiphambanweni ha le sefapano uverse 25 verse 25 uthi bayabalwa abantu abasebekhona. ba balwa batho ba uMaria unina kaJesu umfundi uMaria Magdalene kanjalo bapha kade hamba nabo ngizibuza lokho yana ba o kaya na ntsa tsamaya le bona bapha kade hamba ba nabo. o kaya na ntsa tsamaya le bona Now la sengiqedile uthe umengameli singaqedi kaningi iconclusion le baba lithi iBhayibheli uthesele ngesiphambanweni itsa ha le ke tla sefapano wabheka a sheba wabona uMaria esikwa imfesane a bona Maria a seua ke le wabona ukuthi tswalo uMaria uzoluzwa a insindiso bona re tla thola ke pholoso kanye nefamily yakhe cause yena akakhali ngoba ekhala mo le pholoso ya hae bana ha le o bane kodwa she believes kushawa or kubulawa umntwana wakhe bena o dumela re ho tloa ngwana kanti hae naye uMaria uyayidinga lensindiso yena Maria wa ihloka kwadinga ukuthi amhlukanisele ukuthi mama wa tlameha hore mo I'm hlalosetse not a human being. ha ke I'm motho not what you think I am. ha ke yona ntho I na am gore ke God. yona ke I'm here modimo to save every generation. bona o santo Uma bewucabanga ukuthi ngunyana sana wakho. hore ke moradi wa Nangunyana. ke Mina moradi I'm wa God. nna ke modimo Mina I'm God. nna ke modimo Mina I'm God. nna ke I'm here modimo to save every nna ke generation. bona pholosa setjhaba Ngizophuluswa kaofela. zonke ishaba Ngizophuluswa setjhaba nenzalo kaofela. kaDavide Inzalo ya kwakumele Davide. isindiswe Kungamele riphuluswe. nenzalo yakwaMaria Inzalo ya Maria kwakumele isindiswe ingambheki wa tlameha hore njengomama samsheba jwalo ka nododana. mmae jalo ka ngoba mora ngaba basindiswanga bethi igazi likamfowethu Aba- elachitheka esiphambanweni. ke madi a ngwaneso yena sefapanong Izwa ke utlwa he mayiseshola umazi lanqini isosha ha tsa bua ke le lathi phela lo le sona di le la paka hayi ngomuntu nje la re ka nnete a se motho usayile khama lavuma isosha la dumela le sona lathi la impela re ka nnete impela lo akusumuntu nnete a se motho but it's wena. God himself. ke modimo ka sebele Mame mme beka nayo indodana bona morama hao Kim uthathe insindiso bona o nkile putumelo is not just a human being ha se motho fela but he was 100% God empa ene le motho a and felletseng 100% human Ebile le being. May motho. God bless you.